Ikaw na sad ni. Ikaw tayo near ah. Near na no? No? Near no? Exercise pa. Can play di ay. Can play. Ah, nice. Oh, have cheer. We eat here last time. How to go down, ano? May mini bamboo eh. Tara, mini bamboo. Third time. Come here. Go ta downstairs, ano? Ah, may nice, ano? Nobody come here. Smell, pag-sit, no? How long? How many years here? How many years? Hmm? Can go down there. Can go down. Just to have a river now, no more. Have the river diha. Yeah, for Monday. Smell tayo sa ba? Dala? No? Pahit ko no ni oh. Ano daw? No? Oh. Have water oh. Have water. No? Ah, someone there. Go ta down. Down ba? No way here. Go ta down gani. Oh, very big kalamansi ka. Bukan. Duta sa kanang pano eh. Klima no? Rubiyag lang. Wow. Sit down ta down. Sit down ka. Clean. Clean. Dabi na eh. It's okay. I can wash the hand here. Mini rice. Park ba? Na akong husband ay. Husband ng anak. Kauban. Indot siya no? Katrino? No? Ana? Jam di ka na? Duta tanahon no eh. Pretty cool no? 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 Wait sa kay. We go to down no? Ah, mudir sa kanang lasang si Kana. Have snake? Wala kami. Dito siya nga place to. Oops. Careful. Kay stone. Maybe have water here, no? Nobody lagi come here, no? No more plants, ah. No? No more plants, no? No? Dito sa stone, no eh. Oh. Oh, I never come here da. Careful oh, be sleepy di ay. Oh. Bird no? Yan, nice. Oh. Sumi dito no? Simi? No? No simi? Huh? Nobody? Before this one here, many people sa. No? Ano sa? Huh? Oh, one family? Wow, very nice. Look like in the Philippines. Habang buka. Dito sila here. Here daw?
Natin yung dito. Kami ba kan? Nice eh. Nindot siya ka na nakawan. Hmm? Sit down sa ta. Sit down ba? Oh, wala to sa. No water? Libre lang ang muslak suroy diri. Libre. Unsa ni inda? Da? What's the name? One family owned, no? No? Very big place, huh? No? Oh. So amazing. Balik ini diri kay akong bana gusto mong makita sa among giari. Sa akong anak. Bilang ya. This one ba? Make me flowers, ano? No? This one ba? The fern ba? No? Red flowers, no? Oh, di clean up na lagi ka, no? Before mo clean. Now, clean na daw. Maybe so something that we come here. Ano? No? Huh? Ay. Kabuti na. Kabuti din, no? Ha? Nahapabak? You wish over there daw? You make sounds. Diba? Papa na po din mo. Para pong husband mo wish. Wah. Da? Clean up naman. Nico ka. Nico. Wala, very lucky biya na. That's a giveaway with sada? Your wish become truth. Nico, no? No, Nico, no. Oh, Nico. Nico, Nico-chan. Happy to read it.
Lagi upi na kan. Ipuno. Finish na. Guna ta, have the sport over there daw? No, ay, pata oh. Huh? Have sport lagi. Clean up lagi ni here oh. Yee. Happy lang gihapon. Dini kay libre ra gyud ang lakaw. Libre, walay gasto. Free lakaw-lakaw. Libre. Kaming pamilya to buko. Buko pamilya ni Anhili. Kaya katong una, kami raman tunduha sa kong anak. Karon kami nang tulo. Walay palitanan diri kay ngano, layo man ni sa kuan, mall. Pang walking lagi na siya. Exercise. Shrine. Ano yung name na daw? Da daw? Da. Ano na name daw? What's the name? Huh? What's the name? You look at. Red. What's the name? Huh? Kanji ka? Huh? Ginger? Muro? Muro? Muro. Ang nga na rin muro ginger dia. Oh, butterfly. Wait na mi. Next time na punta back din na. Huh? Primero nga kami ni ngari. Dagdag-dali mi sa kong anak. Aron kaya naman kong bana. Pwede naman dugay-dugay. Kung ginisweet to. Lami. Oh. Daghang shrine din sa Japan ba ya? Daghang shrine lang din mga suruyan. Pero ang manggi arian, ang ma'am hari isa kong husband, mga magyari na ron. Pero tulo na may kabuok. Dito na. Fight ko. Bililong din no? 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 Now, dang listo nung ka na, very dangerous ito, pulling down ba? Kana ba? Na, that's a very dangerous. O na, sige. Pangita, gig aksidente. Still one na wa? No more eh. Next time na po. Next time na po da eh. Next time. Yeah. Balik mo diri sa among jadtuan gahapon. Close na. So di close by 5 o'clock. Bunny. So after you are over. Kari daw, ano daw? Where see this? Oh, so here, Map ka. Map mo? why no more China? Yan. May shine eh. Is more. I don't know. Ulis kanji na no? Ulis kanji na? これは not so old. That place. 200. But one time was burning. A burning this place. Why? I don't know why. 10 piso lah. Oh. Hindi tayo susuro dire eh. Huwas kita ng problema mga trias. Doon na kaya mong gian. Kinakagilig shortcut. Gosh. Kala yun. Ito na lang ito na. Diba? 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 Back. Diba? Diba?
Ano dito? Ulit na may. Enjoy kayo. Doon man jenis ang kuyan. Na sini balik. Ha? Tea there, no? Key? I have key. I never bring tea. I have. Which way was it go home? Ano? Wak. Na, street dia. Street ba? Here, oh. Dito. Wait a minute. Wait a minute. Let's delete mine. Agi may sa Tanil. Tanil, way. Nadi agi ana diri ka no? Train from upstairs, no? Train, no? Train sa? No? Punta. Gabi na. Gabi na. Luto na punta. O kroke. Kroke. Bikan sila ko ba? Nag-booking ni. Singot. Uli taon luto. Kani kay Paris. Isda kung kana. Ipay na kagluto kay request akong bana. Balik yung luto. Ini kayo. Wow. Meat croquette. Ano yung popular din sa Japan? Wow. Luto na yun. Ang fish. Combination sa potato croquette. Ako na meron guman. Nakalito lang sa sublay. Guys, okay na. Hindi na po lang guys. Ang sugayon. Tagtaod. Luto na itong kanon. Luto na itong isda. Ako na nito na. Manaman siya. Pangunan niya. Pwede ko kao na. Ang pagluto, long process. Doon ay patience. Pasensya. Luto ay good. Dinner is okay. Dinner. Iwa. Nasa yung sauce mo. Ano yung sauce? Okay na. Manihapon na ta. Nakaluto na yun ko. Tao na ang akong anak. Una siya na. Gikan mislakaw. Nga una niya. Nakaluto naman. Soy sauce da. Soy sauce ko na. No pronso. Ay, kuko. Bara na ko hakao na. Wow. Tangan niya og sauce. Soy sauce. Kuha po nila share. Sauce ito. Wow. Mashed potato. Okay. Nice. Sakit. Manihapon na tanin nyo. Manihapon.
Sorry daw ko na may gabi. Unsa kanindot diri ang gabi. Nagpuwa sa building.